Hürmetli tamaşaçılar, Kivatkan yeni yıl meyvanlarını çin kalbimden tebrikleymen. 47 be. Çavığınlanay. Rahmet. Men rası isem kokup çıkmaz sahnege. Ya Allah, çavakçası oladığı dep. Çünkü biz sanatkarlar çavakını yakış görümüz go. Andı sen o çağın çavığınla karıp bizge aylık töyleydi. Bana ayet bir akam, mın tengirik çipedi. Rahmet sizge akam. Meyet bir hedimiz 200 tengirik çaldı. Endi aranlarda rası isem bir yıllıkın çamğalla bağı. Sadıgan kedeyle. Hey, şu Rusya'nın artistleri karanlara, Yevgeniy Petrosyan sahneye çıksa, çavakını şünçilik çalıdı, heyran kalısılar. İşenmemişler, mana karanlar. Mana çavak degen, gördün lan mı? Ana çavak. Hey, baştak çalsa deyme, bunun aylık şükür olmay, bunun keyfiyet üstüm olmay, neyin olamda? Ras. Bırak sayıbemede sizge mi? Başınçelik çal ha? Ya unçilik emez, uzatatık çaldı. Ragat bile, birlep çağız bere. Hey, yakmış, Kurat uyat buldu. Yak. Çağızmay mı? Yak, mayak. Как-то уят, Петросян, Ну и уят. что, обидно, да? Конечно, обидно. Вам хлопает, не обидно. Вам мало хлопает, мне. Конечно, обидно, господин Петросян. Hazır mən səhnəyə düşmə. Ой, hazır sen düşmedi. Sahne düşmediydi mi? Nim dedi. Sahne düşmedi. Ot gitti mi Şükran? Hey, Şükran. Ha? Sen boş kırket. А кто он? Извините, это моя охрана. Столько лет я работал в театре, у меня нету телохранителя, а у тебя есть. А у меня только охрана есть, больше ничего нету. Ассаламу алейкум, бір Стоп. Ей, Худай мой. У нас в России карантин. Да? Бізді мандақ көршіді, вот. Все. У нас тоже карантин, мы сөйшеверміз. Добро пожаловать, Евгений Петросян. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Сіләне кіріп кеватқан еңі жыл мәрмула білән чын қалбымдың тәбіреклейме. Чавак yoldaşlar. А вот какие аплодисменты, да? Спасибо. А ты жалуешься, да, сахибам? Hey, это вам хлопает, не мне. Спасибо. Әне, Так. отырды жымжыт, әне. Мне так интересно, что мы что залда отаған мекмалла әммісі ұйғырла, да? Hemisi Uygurlar. А вон там серых чашлык аял. Русская, да? Нет, Чечин бояваған уйгурская хотон дружбинская. Да, вот оно что. Да. Да. Демек, вот 100% уйгур тамашы білірі, да? 100% Uygur tamaşbinleri. Как хорошо. Қандақ жықсылы. Вот. Vay Petrosyan aka, biz qayet yok deysiz. Uygurlar bütün dünya tarılıp ketken. Siz anlamadınız mı? Hatta biz başka planetladım ba. Kim deysiz? Ha, Mars degen planeti da işki Uygur Da. yaşaydı ki. Eşet işkisi bir bolup Uygur medeniyet merkezi kuruptu. Какие молодцы. Biri reiske, bir orun basarke. Да. İşkisi her yıl jıgı kılıp mereis olma dep talışıp soğuşut ke. Вот талашқан яман. А интересно, Алмутыда, вот уйғырлар шындақ талашамды, да? Yak, biz medeniyet merkezi olsun, tiyatrını olsun talaşmayımız bizindek. Yoğunda talışımız. Да. Вот, талашқан яман. А талашмыған халық көклейді, сіз тамашыбын оқшаш. Вот. Rahmet aka. Вот талантлық қызымыз Сахибам Нұрозова. Rahmet. Сіз өзі қаялы көзіңіз. Сіздің чечіңізге қарысам, Африкалық аялыға оқшайсыз. Опакс. Да? А көзіңізге қарысам, Индия. Виқында күмен. Затады да теге. Да? А вот шының қарғанда сіздің апыңыз пакистанлық, дадыңыз ауғанстанлық, да? Yak,
апамда да Уйғыр район Түгмен деген есім шыққан. Да. Түгменский. Тюгмен. Да. Это значит мельница. Мельница? Унтат пішемсіз? Нет, Түгмен это не такой мельница, который мука мельница. Это Түгмен такой мельница, где народ живет мельница. Это село Түгмен. А, еза Тюгмен. Да. Как хорошо. Ой, Түгмен жұрты әжайып чырайлық. Әвлет чоқының етігі жайлашқан. Ол жұрттың шындақ атағылық адамлар шыққан. Мана сіз оқшаш, маған оқшаш артистлар нұрған шыққан. Шындақла мәдәниет қайреткері бәлгісінің сахиплер ватчыдан шыққан. Во! Это значит заслуженные деятели Республики Казахстан. Нет, не совсем заслуженные деятели. Мәдәниет қайреткері мдақ бәлгісінің сахиплер шыққан. А, я думал, во, значит, это простой медаль. Так? Ой, ака, ол сізге простой медаль болғын білән, біз үшін простой медаль әмес, ол біз үшін Нобелевский премия білән таң. Вай, әш атақын аламайчу, нәчі артист өзінің үгізін ташлап әткен. Вот оно что. Я тоже 4 раза прыгала, ни разу не получила. Вот оно что. Так, Үгіз, это опасно. Упадешь, да? Инвалидом станешь, и вот тебе большой медаль поставит. Ей, Петросян ака, мен ақмақмы егіз үгізлердің сәкіреп, мен пака-пака үгізлердің сәкірейме, попоз қылып башсы қылан қоқпақчу. А что такое пупуза? Қәппелемей. Попоза деген, это значит, я на понт беру башсы қыланы. Да, получается? Нет, они даже внимания не обращают. Но я все равно буду прыгать, пока я не получу. Да, пока сіз ешкімнің сахибі әмәс. Почему? Мен қадырның сахибісі. Я знал Махмуд Кашқари, Юсуп Хас Хаджиб, но Кадыр я не знал. Кто он? Петросян ака, сіз тонығыңыз білән чу, у не, қадырный, весь рабочий поселок и половину Уйгурский театр знает. Он мой муж. Вот оно что, муж? Да. Как, Уйгур-районский? Да нет, городской он. Я Уйгур-районский. Да, сахибам, Ау. вот сіз маңа Уйгур-район тоғырсы сөзләп беріңа. Сөзләп берме. Уйгур нахиясы әжайып чырайлық мәнсірге еге. Бағлары бостанлық, тағылары егіз gözәл, һәм хissәтлік жайлар ба нахия. Нахиямызда 30-ға якын езі ба. Hər bir езінің өзі ләқамдары ба. А что такое лакам? Ләқам это значит погоняла. Вот, погоняла это значит Коглакеткенский, да? Да нет, погоняла это не такой Коглакеткенский. Погоняла это значит, это Кличко. Кличко? Нет, это не такой Кличко, который боксер Виталий Кличко. Это такой Кличко, который каждого дано в личку. Да, понятно. Каждого личка, значит, сіз мағымы лақам қойсыз, да? Ну-ка. Мен сізге давно қоқоған. Сізне Евгений Петросян дейсің, мен отырып деймін. Хи-хи-жақ Петржан, лақымы бұнау Петрнан деймін. Нан, это хорошо. А что непонятно, вот сіз постоянно мен немножко ұрысыз, а? Эй, біз что, Уйғур аймықла, аштақ еқін көгелерін бақып, дүмбісік бірні салымыз. Да, интересно. Мы в России своих врагов бьем, а вы своих любимчиков бьете. Эй, біз что, если своих не бьем, они обижаются. Апакси. Да. Ой, апакси это значит ё-моё. Ё-моё! Вот народ. Да. Эй, Петросян ака. Дейді ғой біз ұйғырлар, көп аңлығандың бір көген әвзәл дейді. Қоймы кеп қапсыз, мұшы пұрсатын пайдылып, мен мақтынып, мақтаватқан ұйғыр нахиямызға беріп, бір мехман болып қайтмамсыз, женім ака. Қадырының сахибісінің айтқаны дұрыс болса, ұйғыр тамырдың дәм татмай Россияға қандақ кетіме. Дұрыс дейсіз. Евгений Ваган оғлы Петросян, ұйғыр нахиямызға мәрхәмәт.
Uyghur деген namың ділға ярашқан, тағбағырға жайлашқының маслашқан. Халқы дихан қалби дәрия мекмандоз, Uyghur namlıq nahiyemiz hoşunda. Halkı dihan kalbi derya mikmandoz, Uyghur namlıq nahiyemiz hoşunda. Уйгур район хлебосольный, озорной, народ живет позитивно, юморной. Уйгур район хлебосольный, озорной, народ живет позитивно, юморной. Приезжайте гостем, будешь дорогой, мой любимый Уйгур район вот такой. Приезжайте гостем, будешь дорогой, мой любимый Уйгур район вот такой. Сурап қалсаң hayran болып bu қандай, Уйгур район нахиямыз hoşunda.